Abazira baba babine Kinagawe bagomeze ngo umukoro w'ishomera barihize no kuri ya sente za UPE kandi ubwo zigenderere kuwera beje. Abashijani baturetera abahede master bebicupuri abo bari kubinga baremirwe abaruhire mirimo nibo bari kuturetera kasubi baturire sente kandi batwinariza abantu. Abana bahise wiki ibiri batene choka batene ki natugamira sente ziremeye mu banka kandi zikakora atamwe yawe. Sente eziri kwenda kuja tukazikozesa ubwo 2018 kandi obu turyo mu 2018 ezijire ubwo 2018 zikaza. Abazira abantu bongera bagira ngo hetisho gwa inemize mbahishomereri kandi bamuragire kwa barugiro munju obwe bagumize ngo tubaruko barwanka bine head teacher oturugiro munju oyemwe bintu byawe ogende twempo abana keje bisha batuletero ndizo baba kutuletera kuba yanzire kusayininzira walese yakakura tokona ko kugira ngo bana bakanga kusayininzira sente ishomero gemerire habwo kwanga kusayininzira ukachikora bana bwenshi haribo besira abantu eta school management committee twakurata twahandikaho ebarua twaza wadio a district twayeterere ndu bitu namazima titukabwine ebibari kutugarukamo nabusha. Mukuru w'ishomerere Ouma Edith Sara obwashobangirirwe agerezaho kuhereza imbarira ya sente ezo batungire ku rwo mu UPE. Introductory time gine hano ekumpa ubusobozi kurola sente ziri mu banka so banazifunire nkayija naziwaki nayoleka abagundi ba finance oyo watabayira akabagenze mu musomo twazikorera ki embarira yazo nerizo batwine headmaster itwe niko twakigamba titwine headmaster abo kwa headmaster titushakoragana nawe twangire kihweire twangire baze kumurondera handi. Ishomerere nerumwa hamashomera 5 agayombekirwe World Bank mu district ya Kagadi bita bazire nabagira ngo batwire bari kutunga bebembeze babi. Amakuru nogoreka ngo hetisho bakambingo mu mashomera 5 ubwo hona baruko mujuna no kuri ya sente za mashomero otireho no butafayo gasha kwa Thomas tumwebaza.